أين كويث تاقوذم هاثي قارو ياو أسعغك رليقتم هذا ذاك ثقل سياو ما جناك رذع بسم روح ذات قفل ناظري يجثي بريد ذاتي ومارثوك لا 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 l'effroi. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, nos champs, nos maisons. Le déluge ici, l'orage en cette saison, j'en ai la raison. Est-ce pour noyer tous nos parjures, laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Les femmes. J'ai cherché dans le livre qui sert au cours de ces versets. J'ai lu, cherche les réponses à ta question. Cherche te une mendiante sur mon chemin. Que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin. Aucun n'est revenu. Le départ. يا نغم ركيد سعيرة يا كنات سلاغ تسريضة إذ تفضل بحر سلعوان La traversée. تجد يماك وثماك ذويداك يعتبل فداك وصنف ترضى نحف الزرابة ويما ضيف في ذي سغاس ولاد صبار يسعى في ناس واسمي يا ناس سرماغ السدين طباق لياس ويا النغم من الحيف ولو في اللاكيات سيفيف لك صدرت بلا تنصير سالشوق عليك ضرب عميك ولا صغير فرحان يا صغير كاريدي سير وهيما أبصي عزيز ضف الليل ثرث مرات روح كان يدبوي ما جال الكيم ثمتي وزورني هكا يقورا الغرفة ثقوني لي حرقة في منجلة الراونا لي حرقة في منجلة ثني في النار السير كرلي قتل هذا ذاك اخفاك السير ما جدناك راه حبسان روح فتسقف الناظرين Tout le monde.
Merci. À ma gauche, Bernard. À ma droite, je commence par Mourad. Et là, Lynn, Sophie et Romain.